بلا زمان کردی بلا زمان فرمی و بلا زمان کردی بلا زمان پرورده سدم ایرو که امبره جریانه تبی پارتیه نه و سازیه نه سیویل امی داخلیانی خوب بدن سریدا پشتیوی امی امضای بابیشن نها همی سازیه نه و سیویل توپون تی بابیشن جمعه امی داوی نامو هم همی بورا پار بکن نها هم خودن سر به روزه و داخلیانی کامه هیا که شرافان ایشی داخلیانا روی پایین. بله و بو شلام سوال جبود خیلی هاتنه و آرمان جامعه مبسط ماشي به روزه قال لك دياره و از نها لسر جرينجيا روزه از ناخذ زياده باخذ بآمن هم حواله روزنامه‌وان هم يجو برلمانتري من هم يجو سروكي بارتي من في روزه باش دزانن يعني حوجنا كان دريج سر في جرينجيا في روزه باخذ ل يعني كرتي اسكار مهابجم بيستو يكي صفاتي هزار نسب النهاده نسبو يعني مزانن اورغانا يكتيانا توايا اوانات ناخذ بريار قدام كنت بيستو يكي صفاتي برابر روجا زمان دايكي وجوه روجي وفرده الدنيا هي روج تي بيروز كرين تايبت شي امبيجن ايغو وكما كردار وزمانی وان هی نگاه استاتویی کی نگاه نبویا خودی استاتوی اولا قال کی خودی لبنان در که بنز باور ناکم انگلیزه کی آجی آلمانه زیاده وقت ما جوش و جدید و شکازه با خو به روز پیروز دکه لی خویا دکه یعنی کو ای وقت ما ایگو هی زمانی وان نگاه استاتویی کی او روز پیروز دکه جایی میشه خوازم دوی روزه ده مزانن دو بو جبر بو قدخه بو منی کاری بو دو چیکا يعني روجا بيشتي بيستيك صفات ما يعني هالمجار ما بقول بيتر دبا خدي واتا ما بري تشيكرا ومتوازو تشيكريا لي روجا كي دارين جي خمناك اجاج برغو هون هاتنا از سباس وحموي عندكم واز خوازم يعني هم اول بجاري كي رتشكي ورا بار بكم دو كوملا فدراسيون مي سويد واجي جمخوا بريمه كامبانيا دست بيكرينه 20 parlamenter سويديا بارتي جدا جدا بلا زماني كردي بلا زماني پرورده بلا زماني كردي بلا زماني فرمي امذكر اوجي دست بيكر قالك باش وجبو ما وجبو كامبانيا ما 20 parlamenter سويدي امذكرنا واس باور مجي قبل قالك تبري تجي بلا بلا اي ميكو امادنا حوالي ميكو امادنا از باز نابي واج ورا بيجن از هماج عاليه مي ديالي دست بيكم بري ونا مشكلة مزبوط بيبي از بازم اندام كومسيونية وعالية كتير متحت سنجار همشرية منها وسروكي هدفي أو محمد زانن هفسروك ببرن أو أري ماشي هفسروك بيشتي وينا مشكلة صالحة أيدنيز أوجي هفسروك أزقوله بيجي كسكين بايندر أوجي ولكية أري محمد قامات سروكي بارتيا إنسان وآزادية أوجي بيالية بين عليه قيدن عليه مي بياليجي كتير مصطفى بس شركة كي ها يا ما مرو كسيناج بيرات كياني مرو كسيناج بيرات كياني أري ها يعني كم سينان چیفت يرك أوجي سروكي بارتيا كومونيستا كردستانية از لغورين خاطر كتو بيالي موجود كم مصطفى بس شريك سروكي بارتيا آزادية كردستانية بدو ينادى آيات الله آشتي سروكي بارتيا آزادية لتنشتا وينا كم بايرام بوزيلا آريكاري سروكي بارتيا سوسياليستا كردستانية كم مسعود تك بدو جام بمريا بس نهاد ألمانيا نكاري بوش بر تدخلوني وتشتابهاتا يرو كم بايرام دوسا وينايا دورا كم سرتاج بوجا سروكي بدكت باكر أوجي ميداوي أوجي خيراتية دربي وان جوانك يقول بدنا سازية مي سيفيل برين از بلكي حبكي زحمت بس ديك نافي وانا ببيش مش برضو از قال كاجواجي شيء ناكل ما وبخوان دنا بلكي وما لوا أفا قول بدكينا روشنبيل مال برين أوجي حمم بخيراتنا روسكية مال برين أوجي بخيراتنا
وهلبت حوالي بي برلمانتر ذلكنا او جي همو خير هاتنا و de îro wexta ku vê kampanyaya dest pê dikir a me onlineyê jî dest pê dike yanî ser internetê jî em ê vê kampanyayê bidin meşandin berahayê we jî hebe hûn jê me imza kom bikin îca anha em ê rê bidin hevalê me ku serokê partiyan e ku hem îmzê xwe bavêjin û hem jî bixwazin çend gotine derheqa vê rojê de giringiya vê rojê de bibêjin. Belli abi. Gelek spas kek şeref khan. Merhaba jwara. Min hemû xêr û xweşî hatine. Ser selam û ser çavan hatine. Bi rastî ez îro hem gelek kêf xweşim hem jî xemgîn. Xemgînim çünkü li Tirkiyeyê hin jî asimilasyon devam dike. Talukê li ser zimanan devam dike. Kef hoşum çünkü kadehe o asimilasyon hebe jî tekkoşîna ji bo zimanê dayîkê jî heye. Ev cihê serbirindiyî ye. Ez her kesek ku ji bo zimanê xwe tekkoşîn dike bi dil û cam pîroz dikim, silav dikim. Bi vî münasebetî jî 21 Şubatê roja zimanê dayîkê ya cîhanê ya hemû gelan û hemû zimanan pîroz dikin. Zimanê dayîkê mefhûmeke wîsa ye ku dikare bibe esasî gelek tiştan. Ji bo wê jî ziman bi nasnameyê re, bi hebûnê re, bi xwebûnê re tê eleqedar kirin. Vek meseleyekî bimgehîne. Dikare bibe bimgehîna gelek tiştan. Em îro vê rastiyê li her derê dibînin. Ji bo wê em dibêjin zimanê me nasnama me ye, zimanê me hebûna me ye. Filozofekî mezin dibêjê zimanê dayîkê jî kitabên gramere û ji ferhengan nayê elimandin. Zimanê dayîkê hertim û dawiya dawî ji gotinên mirovan tê elimandin. Ev tiştekî ku ev filozof behs dike îro rastiya zimanê dayîkê carekê din derdixe pêşiya me. Veke hûn zanin zimanê dayîkê min Erebî ye. Ez vê zimanê li malê ji malbata ji skakan elimî. Ez jî mekteban ji zanîngehan neelimî. Ne tevê ez? Gelek Kurcî zimanê xwe ji nav mala xwe ji kûçe û skakan neelimî. Gelên din jî wek Siryan, Laz, Çerkez jî zimanê xwe ji mekteban zanîngehan neelimî. Yani devlet çawa nêzîkî Kurdan be, nêzîkî zimanê wan jî dibe. Polîtîkayekê yekparê dimeşîne. Mirov zimanê dayîkê ji gotinan dielime, lê lazim e ev ziman di kanûna esasî de bênaskirin û qebûl kirin. Zimanê ku wek fermî nê naskirin, ev ziman nikarê xwe biparêzî. Zimanê dayîkê nê naskirin û qebûl kirin, ev ziman nikarê bijî. Ev rastiyek e. Kurd zimanê xwe ji kitabên gramerê neelimîn, ji gotinan ji bav û karên xwe dielimin, lê mixabin îro talûkeyekî mezin li ser zimanê wan heye. Ne tenê li ser Kurdî, li ser gelek zimanin.
politikayên asimilasyonê ev welat kiriye wek goristanekî zimana. Ji ber politikayên çandkujî û zimankujiyê mixabin ji bo zarokan transfera zimanê gelek zayıf bûye. Ji bo wê jî gerek temînata kanûnî ji bo zimanin hebe. Gerek zimanê Kurdî di kanûna bingehîn de bê naskirin, qebûlkirin. Gerek hemû qedexe astengî baryeran li ber Kurdî bên rakirin. Gerek zarokên Kurd zimanê xwe ji mekteban ji zanengehan jî bielîmin. Ev mafekî esas e, mafekî mirovî ye, mafekî gerdûnî ye. Belê, me gotibû zimanê dayîkê ji bo mirovan ne tenê zimanek e. Ev ziman hem nesnameyê wî, hem hebûna wî, hem jî xwebûna wî ye. Zimanê mirov tesîrekî mezin li ser fikra mirov dike. Zimanê mirov parçeyekî tabiî ya mirovan e. Ji bo wê dibêjin zimanê dayîkê wekî çermê mirov e, zimanên din jî wekî cilûberkê mirov e. Loma ji jiyan û fikra mirov di nav zimanê mirov da ava dike. Berê mêvanên azîz, îro 21 Sibatê roja zimanên dayîkê cihanê ye. Ev roj ji bo tekoşîna zimanekî dayîkê rojekî tarîxî û sembolîk e. Di sala 1952 gelê Bengalê xwest ku zimanê wan bênazkirin, qebûl kirin. Ji bo azadiya zimanê xwe derketin kûçe û skaka. Dengê xwe bilind kirin. Lê ev daxwaza wan a însanî, kanûnî û hek nehat qebûl kirin. Êrîş û zilmekî mezin li wan hat kirin, gelek kes hat kuştin. Di sala 1999 UNESCO'yê ev berxwedan û tekoşîna gelê Bengalê esas kir û ev roj wek roja zimanê dayîkê cihanê qebûl kir. Ev biryara UNESCO'ya dibêje ku mafa her kesî heya ku bi zimanê xwe yê dayîkê perwerde bike. Gelek kanûnen nav netawayî dibêjin ku gerek zimanê dayîkê bê parestin. Li cihekî qedexe hebe li wê derê berxwedan jî heye. Li cihekî astengî hebe li wê derê tekoşî jî heye. Ji bo wê ez xirata we û xebata we û tekoşîna we ya ji bo zimanê dayîkê piroz dikim, silav dikim. Daxwazên we daxwazên me ye. Em jî dibêjin zimanê Kurdî nas bikin, perwerdehiya bi zimanê dayîkê qebûl bikin. Em jî dibêjin bila zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Zarokên Kurdan bê zimanê wan ê dayîkê neyrin. Zimanê Ehmedê Xanî, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xasê, Siyahpûş û Mesturê Xanimê emanetê me ye. Kelama Celalet Bedirxan, Cegerxwîn, Osman Sebrî, Mehmet Uzun, Arjen Arî li erdê neketiye. Tekoşîna wana ji bo zimanê Kurdî îro jî dewam dike. Di vê tekoşînê de ez serkeftinê ji her kesî re dixwazim ku ji bo zimanê xwe tekoşîn dike. Vek HDP ev jî ji bo Kurdî amade ne. Me jî dest bi perwerdehiya
کردی کرد مسئولیتان ما گلکن انشالله اما به هفره تکوشینش با زمانیم خواه بلد بکن انشالله اما به هفره بسر بکن از گلک سپاس دکم جبوه براستی گلک کیف خوشم کو ایرو لوی داره ورمه سپاس و سرکفتن هوالا Nûnerên birêz yên rageyandinê yên partiyên siyasî dezgehên sivîl piştgireyên hêja merheba ji we re. Roja zimanê dayîkê li me hemûya pîroz be. Ez platforma zimanê Kurdî û tora çand û zimanê Kurdî ez ji ber vê kampanyaya wan ez pîroz dikim. Piştgireyên dela. Milletekî ku eva 98 sal e bi sed hezaran qurbanî daye bi milyonan însanê wê di îşkenca, di sürgûna, di tedeyat, hesad derbas bûne. Bi hezaran cî û warê wê wêran bûye lê hîna jî zimanê wê di qanûna bingehîna Tirkiyeyê û di yasayên Tirkiyeyê qedexeye. Ev zilm e, ev neheqiye û tawaneke li dijî mirovahiyê ye. Belê, niha li Tirkiyê ji bo dersa bijarte û li hinek üniversita gavên beşê zimanê Kurdî hatî vekirin. Lê em dizanin ku zimanê Kurdî niha jî wek zimanê tunnetê hesibandin û li qanûna bingehîn dijî di siyasaya zimanê Kurdî qedexeye. Di parlamentoyê de dibe bilinmeyen bir dil, zimanekî ku neyê naskirin. Niha wektê zanîn derheqê pakê û hindek partiyên çar partiyên Kurdistanî de doza girtinê hatî vekirin. Sebeba wê yek jê dibê navê Kurdistanê di navê wan de ye, dibêje mafê çarnûsê bernama wan de ye. Sebebek esasî mühim jî dibêje ji derveyî zimanê Tirkî behsa zimanekî û behsa perwerdeya bî zibanî dikin, ji ber wê jî dixwazin Tirkiye perçe bikin, dixwazin cudawaziyê bikin û herî giring jî dibêje vana ji ber vê van helwestê xwe nîjadperestiyê dikin. Belê ji mer dibêjin ji ber ku em behsa Kurdî û perwerda zimanê Kurdî dikin, ji mer bê nîjadperest. Ev ê ku 98 sal e bi înkar û bi asîmilasyonê di siyasetê tune hesibandin û tunekirinê xwastinin zimanê Kurdî ji holê rakin, yên nîjadperestî kirinin ji mer dibe nîjadperest. Belê em îro gihîştinin vê merheleyê. Îro ev kampanyaya ku li vê derê dest pê dibe girîng e. Di şerdê gelek zehmet de ye. Demekê ku Kurd ji ber kurdbûna xwe û ji ber axaftina Kurdî tûşê êrîşa dibin, tên kuştin, em di vê atmosferê de ne. Ji ber vê jî ev gava me girîng e. Lê divê em di vê kampanyaya xwe de gelek hesas bin. Ev kampanya ne a çend partiya û dezgaha û kesa ye, a hemû Kurda ye. Dibe vê hişmendiyê, bi vê hesasiyetî em tev bigerin. Ji kîja dînî, ji kîja olî be, ji kîja partiyê be, ji kîja fikrê be, jin be, mêr be, ji kîja karî de be, divê em li deriyê hemû kesî xin. Divê em wa bikin ku ev kampanya bi kampanyaya milyona. Lê divê em bizanibin ku em ne di şerdê wek hev divê xebata xwe dimeşînin. Ji aliyê rageyandinê de, di aliyê dezgehên resmî de, di aliyê zext û rêbergirtinên dewletê de
ام و آلیه دولت ام نوک همه دیسا جی به دستان هفته بله خالی در کتن آوه کامپانیای ام باور دکم که ده ملت کرد دست وی و وارد دنگی خوب بگین جیهان جی بگین دولت ترکیه جی لی نبس امه دلیه کرده آخن او لترکیه لباکر کردستانی لدیاسپورای حبو گلین کل گل کرداد جین دوی ام لدلیه وانجی خن و ام پشکریا وانجی داخواست بکن بله کامپانیا پر مهمه لی کامپانیای اساسی ایرو پشکری دست پی بکن ورن به کامپانیای امضای را ام زمان کردی بکن زمان جیانا روزانه لناو مالا خدا ده سیاست ده ده روشنبیری ده راگیاندنه لتجارت ده لبازاره لهر دره ام کردی بکن زمان اساسی ام وا بکن که ای کردی نزانم برا کردی فیر بفن ای کردی دزانم برا هر نوا خود کردی واقفن بلا افجی به دست پیکر گومگشا راستن ایرو نیوی نفوسا کردین لباکر کردستان ترکیه نیویه وبکه مالی کردی نزانن اوجبر و مجبورن که امی ترکیجی جبو خواب بدم فهم کرن امی بکاربینن لی دوی زمان می اساسی کردی به و اف کامپانیا ما به معنی دکار جی خواب بده جبر ویجی ام آلیه کرده همو کس دست بدن هف ام نبین اف کیه اف چیه ام کش دست بدن هف و ام بکاربین زمان کردی به کرمانجی و کرمانشکی و زازاکی به هر دو زاراوای خوشی جبو به زمان پرورده و جبو به زمان رسمی دوی ام به خواتا خواه گشتر و جوشتر بکن به دستویستیش حق پرورده یا زوان کردکی و فهمی بیایش زوان کردکی حقی که مشروع مردمایی نتوایی دموکراتیکی مایو هر امضای که شما سمد زوان کردکی حدکاری که تاریخیه زوان ما اسپیایش مایو زمان ما حبونا مایه سپاس ایزی سریده سمعنا خبات هانية حتوني كنجا أسير مازوري سباس كانوا وشمالا بوم شما خير ومي يعني أنا خبات سمي زون سمي بيايش سمي پیشرو جیما خباتکی سرکه خباتکی بالکیشه آی سمدرا أنا خبات سر پلاتفورم زون و سر مرازمان از این رئیس سپاس کنو يعني زون سمي بياي شيما سمي بيشرو شيما سمي بياي آورداي شيما چيكي سركية وما Türkiye'de هزي 25 milyon şari ama 25 milyon şar eğer hem böyle zıhtı zoru kadar kardeşe zon molenu tane zonlu çandayma jiyayı şeyma esti şeyma eğerli Türkiye'de nino kalbe kardeş ay semedra ana haber semey eştiyayı şeyma semey averbayiş semey niştü şu noştış en habateki zaf piroza ama semey heze şari kur 25 milyoni ama ma hatone ki zone kur daikone kura koçara و بنزل مزورداري را ما بوندربي وحتى ايز مومنت انكرا بيزي انا خبر ببا سمي 25 milyon insan bir baba varmiyeci koy beynaiş ana zon ay semedra şuma zon kurmancı kurtki sorani gorani peri asna zon ma ayla lazım ki ma her zarafay khud zon khud biyari bir zon yani hem şari Kürt ay siyaset keni, ay xabati sivil keni, ay xabati perverdehi keni lazım ki ma zone xwe zarabay perin sekili u zarabay perin biyari zon u xabate xwe bimeşini u hona ma bazardı, keyedi, tenanı inkera pey ve ena xabat reyda mavazeni ki zone ma bu zone ki
fermi ve zoneki jiyan bixwe. Çünkü mazoni eğer zon çine bu şarzi çine benu. Eğer zon çine bu çandizi çine benu. Eğer zon çine bu jiyanzi çine benu. Ayse medra lazım ki ma zone xwe her ciyode kalbi keri o tane kalp kardeşi manı semey zon bu fermi semey zon bu perverde kadey perverdehi o semey zon bu her cadı beynayiş lazım ki ma en habat hatoni bera encam kardeş ma berdevam biki ena imza ve şari kurdri piroz bu ikerape ma hezeyde bepezi habat öyle ki hatoni ki zaten ma zone ki hatoni orta ikerapezi ma zone ki en kampanya reyda zone ki siyaset yok habaton yok her caydı ma bir kere ona en zon var bu mektebondu zaningahondu bazardı her cadı bu zone sereke lazım ki ma her yıl cay mavindeni ana habat biki habata sereke ez ona sebep ve en habat bistuye ve sebat maşar verir piroz kanu ona ana habatra ende dezge ende parti siyasi muamele hep ve ana habat baba yevbiyayişe şari Kurd çareli Kurdistan'ı tabahi ez spas kalım. Mehmanın aziz, tabaren Grammaha, Muntafir ve Kaşiyatın ve münasebeta kampanya zamanı Kürdi ezifazın ev kesin ku de derecaya Iroka Kurda jibo zaman kabat kırne ujiyana farmunda kırne edwan hemiyan fazım rez ve hürmet ve bir bina. Bu her vaha tabare komisyonu ve beştarin heja kunuha Pişkiriya ve tevajuetin edwan hemiyan Rujan Piros'tan. Havalin heja zamanı me teza veya heri kurte. Jitankan, jitopan, jiparan, çekan, jihemiyan destre. Zamanı me de aynı vakti da dezdeki revaye, dezdeki meşruye, dezdeki demokratik insaniye. Jibo ve yeke hem Kadir Talah'ın ku zamanı kelime musafir tu devlemen diye. Ev zaman 1000 salan da Mısır'ye deste sporine, balkaleme giriştiye iro, evşekiro. Vazifeme ye jiku emre ve devlemendiye ve hebune ve hedafe bigişinin dahatüye evşenlu. Bu kanaatımın bu verilamın ev hez zaman işte ki bu sayıku tu kes, tu devlet, tu artış nikare peşyavi bigri. Tu hez nikare tu nepke zamanı kurdi, kaybedici zamanı kurdi, zamanı 5 milyon milletvekili kadim. İade duvar zamanı me bengaha yeki tiyame bengaha millet buna meye. Em gelek mesela da dikarın juda fikrin tiştek ku sene ve bine ba hev bu em karbon serveri tafak bikin zamanı me ev de aynı vakti da dibe vesila millet buna me ev dibe vesila tekamül kırna milleti Kürt ev dibe sebebi peşveçuna hestiyari zanebun peşyariya milleti Kürt jibo ve ki ev ve halked ve pır mühim diyor. Ev pır gringi bilir ve mesele ki rezenine, ev kampanya ve mesele ki temkine ve mesele ki zaman sinorkine ve eğer arıya bir sinorkirici hemen. Her vaha kabarın heca, kabartajı bu zaman, kabartajı azadiye, kabartajı demokrasiye, kabartajı tabiye, naye juda kırın. Vakta bu zaman bir kabat hem kampanya demeşinin de aynı vaktiyle hem kabata azadiya milleti Kürt aynı vaktiyle
جبو پیکانینا دموکراسی آشیتی لهره جی ام خبات کن جبو به یکی داخل دامن هلکو ام به مسئله که نتوهی به کمپانیا زمان ام گریبن کمپانیای که نتوهی نتوهی بودن کی و هیزبی ام ملت کرد جبو به مسئله سفربر کن کارن کدشی جبر کو تو کس تو آلی کنتره کود به مسئله دافتی حساسیت نبه و خودی به درده کبه تشتی که ازدن جی از بادم بیجم تو لباکور کردستان ام خبات را کموشته شاندن و تأثیر آویدی سر هر سی پرشه کردستان ازدن جی هده جبو به یکی به ام بانگا دواد یکشیش بو وان بکن کو آیا وان جبه کمپانیه هبه چالی وان جی لسر به خبات در زمان به و اوجی اگر دست به وان به مسئله بخون روژه مخواه و تشکریه به روژه خبات به کردی حتی زمان کردی کردستان به زمان فرمی تازه گرفتاری دا حتی زمان کردی کردستان به زمان پرورده سراسر کردستان به ام خبات بدومه از باورم کو ام سرکبن و جارا اوله کو ام کرد هایی هزه که اوسا کور و دور دبن ام جیه که خوشیه به وسیله از امی حوالان امی طرفین کود به کمپانی دار جی بتونه امیات سپاس کن و سرکبن بو امیات کن سپاس کن بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم حمد سنا وشكراني خالق رحماني را وفصاحة بيانات داي لساني لسان جداي إنساني أحمد خاني بنادي خداي رب عالمه ونكبد بخير هاتن سر سرات سر شعبات خدا عز وجل آياتا پیروز دبو بکندی هاو قاس پیروزی دای زمانه دای که جبوی آوائی دبیجه مج تمام امتارا گلارا خلقارا رسول قاصد نشیان الا بزمانه واش يعني خدا عز وجل دبیجه دیرو کا دنیا دا جبو انسان جم خدا قدسیت کی هری مزنه هری پیروزا جی انسانی مستر و پیروزتر تنیا جبو فطرتا انسانی با آفرینه بپارزه گوتیا مج تمام ملت را رسول قاصد نشیان الا بزمانه و مشیان اد خازم دوردا بالا و بکشن ما بال دو نقطه گل کی مهم ده یک جه دین اسلام جبو پیکانینا حوجداری انسانیا سادما اول جوا پیکانینا جی زمانا لورا وقت زمان نبه انسان نکاره حوجداری خو پیک بین آد دواجی دین اسلام جبو فطرتا پرورده کرنه یعنی فطرتا انسانی پرورده بکه نگو انسانی وکه گو ایرود عالمات دنیای دا دین اسلام کرنا آلت ضبط و ربط انسانا نوره اوانا شاشیتی که اوانا غلطی که اوانا حقیقی که الزام لسرنامه دین اسلام تکرد جبوی آوائی گره که ام با هر دو نقطه پیروز گلکی زاد به از دوباره دکرد یا عویل دین اسلام خدا عز و جل شیان دیا جبو کو حوجداری انسانی پیک بینه نگو انسانی بخی بین ضبط و ربط ده به پیوک سلوگانیک از هر جار بجم دین اسلام بر خدانا جیانا کبرومتا نوک ایرو گود عالم اسلام ده بویا آلت دست هداراش بو گل مظلوم و بندست بپرچقینن وک گو ایرو درو جلاتا ناوین ده نیزه که 5 میلیون ملت کرد هیا بهترین جیل به دولتا گو امته ده دجیم زمانه وانا ده فرمیت ده قدخیا و نزمان پرورده و نزمان فرمیه ما که عجبا جبینا ظلمتر جبینا تعددتر جبینا بهتر تتکیا اما وقتی گو شیخ و ملای مدرد کبنا تلفزیونا بحثا عدالتا اسلامت کن بحثا
medeniyeta İslam etkin u bahsa dükün. Peki çime bir 5 milyoni gozmane vakada xeynabinin Jbo go avana ji ağla bevana behtir evana buna alet deste otorite destildara buna gulam evana gora destildar juare beçi bejin ev jivet bejin juare beçine bejin ve jina bejin Hümeynin dixeyr xoşiye da amanete xedabın Havalin Rojnamavan, Serokin, Partiyên siyasî, Rêzan, Endamê Parlamentoy Tirkiye û berpirsiyarên rêxistinên sivîl. Hûn dizanin piştê damezrandina Komara Tirkiye siyasetê wan wisa bû ewan bi siyasetê xwe de dixwastin zimanê Kurdî bi siyasetê asimilasyonê bikujin. Va dawiya sala 10-15 sal e ew kuştinê ku berê zimnî hebû îro dixwazin kuştinê zimanê Kurdî bikin hinek daha yani vaxt zêdetir derbasdir. Nav 100 sala da siyasetekî wisa dimeşînin ku dawî da zimanê Kurdî û di gel kuştina wî milletê Kurd jî bê kuştin. Ji bo wî yekî em gelek qîmetî zêde didin ji bo kampanyayê tora zimanê Kurdî û platforma Kurdî û ez wan hemûyan her du tora zimanê Kurdî û platforma zimanê Kurdî pîroz dikim ji bo wî kampanyayê. Ew kampanyakî mezin e. Hemû Endamên çapemeniya hêja serokê partiyên siyasî û serokê bezdiyên sivîl hûn tev bixêr serçevan hatin. Rastî îro dîlokê de jî rojekî zêr muhîm e ku em dibînin asimilasyona ser zimanê Kurdî ser ziman ji hemû demên pêşiyê da zêdetir û bi avayekê tund berdewam e. Bîra me hebiyatê dema ku em hatin dinyayê heta 70 salî me Tirkî nedizanî lêvê vê demê mixabin zarokên me êdî Kurdî dizanin. Kurdî bikar nehênin. Di Tirkiyeyê asimilasyona ser zimanê Kurdî tê meşandin hedefên wê armanca vê asimilasyonê hene dixwazin ew jî dibînin ew jî dizanin ku ziman hêlina hebûnê ye eger ji bo netevekê ziman ji holê rabe ew netev ji wê ji holê rabe îdaya wî netevî ji wê ji holê rabe îradeya wî neftevê ji wê ji holê rabe ji bo wê xebatan ser ziman tê kirin bi rastî xebatekê zaf pîroz e. Em ser vê xebatê Seyda Xala ayetekê kir di Qur'ana pîroz da sureta Rumê de ayeta 22 da dibe rengê ve û zimanê ve cudatiyê rengê ve û zimanê ve ji ayetên Xwedê ne. Em dibêjin parastina ziman, parastina nastemeya netevî, parastina çanda me jî emanetekê Xwedê el ba me em her wiha li ba Xwedê jî berpirsiyarên ku em van emaneta henê biparêzin. Ji bo wê ji îro şûn da hemû partiyên siyasî, dezgehên sivîl, milletê me hemûyan û her wiha ew netewên ku têkilê me wan re heyî li ser vê kampanyaya hanê em ê banga xwe li dinyayê û hemû gelê dinyayê bikin em ê bêjin ev ji bo perwerdehiya zimanê Kurdî em îcazetê naxwazin. Em dibêjin qedexweya xwe ya ser zimanê Kurdî rakin. Ya herî girêng ev e yani zimanê Kurdiyê ne ev e ku em boy bikaranîna wê îcazetê ji yekî bixwazin. Ji bo wê em ê bêjin qedexweya xwe li ser ziman rakin zimanê Kurdî ayetek ji ayeta Xwedê ye em ê jî vê ayetê biparêzin û bikar bînin. Ji bo xebata vê ziman platformê em bi rêzdarî silav dikin tev bi xêr hatin fêr û xweşî. Merhaba hemû giştiyara.
sıra bu res. Yaşamına gelip akıtmanına heyecan meclisiyale partiyene hamur kuşanın zaman. Ez bana dubara nakım. Dıkacım çem iştacı var bakar var bakım. Seni de tüm spasiye fabidim zaman. Yek bu zamanı kurdi bu zamanı rüce Ahmet Khan'e de hatani Celalat Ali Bedırkan o Mehmet Uzun. Türkiye'de onlara istifade ederken onlara rezdarım. Bildiği gibi Cibok Biro ev vera şey bu Kabata platforma zaman o ya sonra zaman Juvanara, Türkiye'de onlara istifade yapabildim zaman her hebin evlam bu dizanın Bavenaya Kürdistan'a bakır eğilim. Ev geleki giringe Bavena. Hamu parti melbederinin. Hamu meclisiyar emel şazi sivil albelerinin. Reşengir emel, mede emel, seyle emel. Ojere Kürdistan zibelerinin. Gel en kıymet arve veneyi baş bizanır. Emir çıtı vayi tıparezin. Uçutu vayi bekirdi beşar rojada Düngeha yakitiya netevil Kürdistan'a bakır. Eğer zaman dikkat zaman ne o hebunu beşar roja gelemeye ev ve şahit ve manek zaman her zaman yakiti Havin devin yapmayın maya devin Türkiye'ye bina yakitiya Kürdistan'a em hiç abi meseleleri zar biniriz ve şimdi em hiç abiyle binirim ev bu Çin'a zamanı yakitiya Kürt ya da devlet adavgıtken set salın Dişi millet Kürt ki oraya raka dış hata düşüyor. Yek hata düşvar İngilizce diyen hard power, yek hata like nerve diyen soft power. Ya düşvar amzanın çiğe ses salın. Bakın ben bizori, bikompoji, jenosit, bu bakın ben girseyi koş verip sergeleme devam. Ya düdük şeye, düğüm şeye, ya ner, ya ne ihvanı, lebeni her roj millet elme behalline, ev hatta bakın asimilasyona zaman u çandiye. İro bera deve emel hander gider kebin, ev dünyara keb firuziye, em lefadil gider kebin, hani bera ahtın amel, fadil eder kebin amel, lebe deri nemine. Gibi kadiya, emrabun, أنا شباب كان كهذا عن الزمان بمليون إمزا در هوليك باندورا كمزين لسه دولة تركيا و لسه سلوك كمال تركيا و كسوة بار دبيجة ك زمان هبونا ملت دبيجة ملت بير زمان ناب دبيجة أنا مسيرة كي باندورا كمزين بمليون بدن سات دولة تركيا لتشارك تركيا جبوه جوا Hamur asfaltı bangam evki emri bana derketin kampanya imza dururcan keleceğin akabezim teşekkür spas rahat bir şey selam داخلك داخل هاتين استفاده بشوره ببيجن يك شيء مثلا بيجن ايرو وقتها هو مش برتكب يلي هوا يلي دوستا وقتها هو مش برتكب ايرو كيبه كردي با اما ايرو بريارا خو بدن چون سوكه وچون دکانه که وچون و حوالی که خودی و دوسته که خودی کره به زمان خود کاری بید ایرو بتکی نه دوست خوره چارشیه بده بر و تو روزه دبر edin یاجی به حوالی خوره کردی با آدیجی گرک بینا بزنه بین این سال 2021 ام بگن سال زمان کردی برا اف سال خبات می زمان گلی کی تو بمشه yani nasibet üstte heşte adariye, işte ve devroze, işte ve roja zamanı kurdiye. Hatta jme be perse roja ve de behelin, hatta jme be perse bugün yani persa sereke kabat yapar. Naibe mane bu partiye me
سازی می سیویل و گل انسانی که به هم خبات خودین دبره که تنی پیدا کنه لیبر ابد با سرکه برام با خبات می سرکه جاز ها سویدی دبجن دبقول تفريط يعني دبقوتن آزاده كلام بكن برسياري مي بدك يجي بارتيا parliamentary factory قال لك حوالي ما يكبر سؤال عم بفرسد او شيء بس سبب كده حوالي ما يكون سوري شيء كيف فخر الدين قال بره حوالي ما يكون سوري وها وحيد عبال بره كده من مراد بره شو سؤال بري شيء وناس اجي ندامي كومسيوني ما اجا اگر ما بجي ديسا امي برسبا بدن اگر سروكي ما parliamentary ما بيجي برا برسبا كلام اللي هذا نحاولوا انكي تيجو بشدار هنا لازم نابي واحد شكلي شوارع بين تاني محمد نزاني يعني شوارع استنى هذا بروي شوارع بالبرد يعني نظامي بلاتفورم زمان البرد حوالي تورا زمان چند كردي البرد ودا بازرگانی هم دیگر بکش در تسهو داوینا بزیم اول برکه که نمت حیات پیراتی اول برکه و از بزن افعال چیه ملاب ها کو ملاب یه خری فرد بره باروی آمد ابتره گرک پیراتی آواز بزن والحسن بزن دی کا بزن çıkar yani Bekirnavi çiğer mühendis yani mühendis yemeği avatariye liderin bu mela hafukna azadiye liderin deso libedekiye sırıkı var partiye böyle ve şu partiye siyasi meberi yemek keski sendika keski avcı veren avcı keratine bu daha işte bu sual halas bu rıca mecbura da bulur avale bey bulur de kendi bera imzanı pura her من هيرو حتى والإمزاء ونابجن والله هو قرنات الباهي وجوها بنبي هم أولا شون وظيفة كورة بهرب نعم ولي إمزاء بابجن وتراوني هرب جا كلام بك سؤال يخوف بس اگر حتى صافي وبجي صافي تمام مالا وابه